Nong ilam ke BJP bat MLA ka South Shillong ba Sanbor Shulai hakasi ba arlo dawai ka sarkar jila bagan pinkiu no ek discretionary grant jongki MLA chaka arphu lak tingka ulang bagani ka song pisa ka de ba mangi ki MLA bakin la ban ai jingarap song pisa badan kam kirki ek pat ba ki badan kam jingarap halaki jongki constituency Pi ka discretionary grant ngakan mau ba ngarang saji ko MLA mana jar pra atau ko por ki ai syakuro andru pun ki MLA lailak tekka arajar pra nang tu karang isi ya ipor ka jingkiu dor ki mar ki mata na jadi pat ba ki bopli mo te ngile ya karena to ko por ngi karena ki speaker ngi ai jingmut tegila perkiu chaki salla nang tu ski karang ya ka por platip nang kiu te la ya perkiu pat sa ka sepola dahadu mentai yo sepola te la ai be hapoka la ai be hapoka hapok MLA baru nurupung MLA si pola te mana kan ka benai mat bentau sedem hapor bara dang long session te kapor ba yadi shaski ka maranong speaker honorable speaker ba Thomas Sangma laya songkai lang iba chief minister jung iba Conrad Sangma iba Preston Tensong kemudian beri chief minister yadi sya bara ka jing ya kran nga perken mau bi ai ki ba pe ha ka prothei minta te ka jing lut ka babun undong ka jing lut ka babun ku ngi ku MLA ngi nom ki pa ko sonsi latib bi haba kikun gidon kam ka jing don kam kikun ka puli ka dang le ha ka jing don kam jugi mangasi ki wan seno yon chuk pa am tam mo tangar ngom ku pa ngi ku MLA ngi nom ki pa ka jing duna ka jing don kam jong ki ten la ya kan ngumta ti ngi le ayu at least to pen ki ro chakar pola kar ko jing long jing man jing ka jing ki mar kata te ka fai ka don ka na assembly sekretariat ka poi chapo mi jong chief minister te uru dang le jing le chabar te ka song nomor minister ka poi bubat ya ka finance pi chief minister ba ko sama te hu poli undala approve bu te mut mutau stem tigila da bio arajar sa baru andu hu MLA ci pulang te nadu kada ka arbolak de dakila approve pan te ki MLA ki dio ban jerap ki dio no arbolak nadu stem arajar arbusan ban dia te kada ka jerap deskripsi digan kebut kalong kibabur kiba pila ban ai jin kaman gasni menta sim kam tam ikiduk kisuk kibam de ginong kam surkar ginong bela ginong mo gini kiba kliji klingi budi kibala khlan no blok kibala bom ki widu kiba ban kun armut ilit kliji klingi budi ulit trai belas ki berpendap ikun apol bo play school kiba pli kibala du no yo nong kabay jo gayi kuma to kapur kiba pli ki wan chano ya por chatun kong jo ngangalong kumukupa ikun armut village school ki tray ganta na por play school duna lay hajar duna saw hajar kataru bapi ki alumni duna san hajar kum hat ko por kum no pidi eki piap ayam diarap village school gitu ikut te kita gidi ki ba gidi ben ban yarap ye belum cedin kum no mla na jerap i pa ba Kemeli kemla kan nong kumta. Haba kana long la ai bron ru hungut kemeli. Kumno kemeli giri. Meli menta kyo baga hang jing hang mla banai. Kana ka pisa ka guidelines long ba ka discretion grant for the public. Namna ipai ba mndei bo ka discretion grant malaj bolak bo bos mborum te papla ba ka trangi ko na gi enjoy. Kana banai upai ba. Ka guideline bala ai garis paulak yami siapa min ai kita jing ciak beja sosi beduk masuk alagi jong tun si bron rupu mun ki ameli you cannot see that melaban aja pemudun kata jerap you cannot see that you cannot misuse melapan ka baklain ka bisa ka bala ai menta jong ki duk isuk ki pat be jogi pat ba ka kerto kala kiaban ai jing ke kas mu subu menta kan go yang ngai spo aja perga ikit senduk subu nyo hajar dengan perajar ya ka kas bumu Iti di sini selesai siang masih ukau ke sini beberapa kami yang beri usia CRC kita saya kasih semua orang tay terpernah pakai form yang itu ilum dah kalau alut sekolah kita submit UC bagi dor gidar pada kasih semua yang kita submit siapa assembly secretariat lalu submit ke UC next
Pimio kat berpipat submit yang kata kabar acim sekolah. Kayu si berokat kabar pat biang apa assembly kirito atau berpilih apply biang kabar niyo biang juar pesan pimio asu. Until you submit the full UC. Satisfied check by the account branch pada Department of Assembly. Kalau okay, kila biang kecing kecing dia berokat kasbu berokat kasbu rapet. Kira macam tahu ini kira ki host kasbu nak boleh cica. Berokat melak macam tahu kasbu cutai bang tu senai kasbu nur. Tiap sil beri kasbu. Dekat dia baca senduk nak tiap puja nak tiap dawai nak tiap injection nak tiap senam bar kau penbiang sini nak kau dia penbiang lo itu submit dah lah long satisfied dekat office juga assembly then only dah apply jong arah arusan lah yo.